Po otveranju výstavoch programa bude predlužena tižujetno klube odňate od Zabucadze na 18:30 minuti počne literatúrny večer Michala Ramača. Organizatore akcent položili na jeho poeziju, a pririhtali i dramsku sličku na Ramačovu poemu o seljidbi Rusnacoh. Dneška večer na 20:30 minuti u Dome kulturi bude koncert kocurskih mladih špivačoh, a po jeho zakončenju na plošči pred Ruskim domom počne programa za mladih tamburovanje. Drugi deň kocurskej žatve počne na 17:00 na plošči pred Ruskim domom s tradicijnim pridavanjem hljeba z novoho žita. Tu nastupja i 3 dzecinski ansambli, 2 domašnji i 1 z Verbasu, a potim še programa predluži u školskoj fiskulturnoj sali, gdje vredni kocurski ženi pririhtaju rižni lakotki za etno stoli. Festivalska i revijalna programa na kotrej nastupja folklorni ansambli z skoro šitskih naših mestoh počne na 20:00 u Dome kulturi. Po zakončenju programi druženje bude predlužene u Peletovej sali.